Mungu amshuhudie katika nyakati nzuri, ngo ibihe bibi nibiza uceceke, na nyakati mbaya zikitokea ukapate kunyamaza. naguhamya Imana wambaye, Haushuhudii Mungu ukiwa umevaa, ngo imyenda nibura wiceceke, kwamba mavazi yakikosekana kwako unyamaze. naguhamya Imana wariye, Haushuhudii Mungu ukiwa umekula, ngo inzara nikurya uceceke, kwamba njaa ukiwa nayo unyamaze. igihe cyose uhagazemo, Kipindi chote ukiwa nacho, hamya Imana shuhudia Mungu wako, nayo izaguhamiriza. naye pia atakushuhudia. Ijambo riravuga, Neno linasema, ngo umuntu uzatinya kumpamya yeyote ataogopa kunishuhudia maso y'abantu, mbele ya macho ya watu, nanjye nzatinya kumuhamya nami sitasubutu kumshuhudia imbere ya Data n'abamarayika be. mbele ya Baba yangu na malaika zake. Igihe uhamije Imana Kipindi umeshuhudia Mungu, mu bihe urimo, nyakati ulizo nazo, cyane iyo bikugoye, kipindi ambapo ni ngumu kwako, ntabwo Imana igira isoni zo kuguhamiriza. Jongea. Ariko lakini naho tutavuga, hata tusiposema, niyo naceceka, hata nikinyamaza, Imana iragaragara. Mungu anaonekana. Keretse umuntu utanzi gusa, Isipokuwa mtu asiyenijua, niwe utabona Imana yanjye, ndiye hatapata kuona Mungu wangu. wowe byansaba kumwibwira. Kwa huyo mtu itabidi niweze kujitambulisha. Nuko Bibiliya itacyandikwa, Ni kwamba hata Biblia haiandikwi tena, ariko hajyamo n'imirongo yanjye, lakini kungewekwa kwenye Biblia hata mistari yangu. kuko mfite uburyo nabanye n'Imana bwihariye. Uri inshuti, Wewe ni rafiki, ntuhemuka, wewe si msaliti, uri byose ku buzima bwacu. wewe ni vyote juu ya maisha yetu. Tugitangira aya materaniro, Tulipoanza ibada hii ya leo, twumvise kubaho kwawe hano hantu, tumesikia uwepo wako mahali hapa, ndetse na n'uyu mwanya hata kwa sasa turacyakumva. bado tunakuhisi mahali hapa. Yobu we yarabivuze, Naye Ayubu mtumishi wako alisema, aravuga ngo umwuka anyuzeho ndamwumva, akasema roho aliponipita nikamsikia, numva umubiri hari ukundi ubaye, nikasikia mwili wangu msisimko. iyo uhari turabyumva, Mungu ukiwepo tunasikia, kandi naho tugeze tukumva udahari nabyo turabyumva. na sehemu tulipofika tuhisi haupo pia tunasikia. Turagushimiye kuri muri twe, Tunakushukuru wewe uko katikati yetu, turagushimiye kugendera muri twe, na tunakushukuru kwa kuwa unatembelea katikati yetu, turagushimiye kuvugira muri na twe, ni asante kwa kuwa unanenea katikati yetu. tugushimiye presence Na yawe, tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako. tugushimiye ko ubwami bwawe buri hagati. Tunakushukuru ufalme wako uko mahali hapa. Repite fo arepite kile bone sandimini kelebo. Asante Yesu. Turagushimiye kuri mukiza indwara, Ni asante Yesu utaponya magonjwa, tugushimiye kuri guhindura amateka, na ni asante kwa kuwa unabadili maisha, historia ya maisha yetu. icyubahiro ni kibi cyane. Utukufu ukakurudie tena, Izina ryawe birihabwa jina icyubahiro, lako likatukuzwe tena, mu izina ryawe Kristo. katika jina lako Kristo Yesu. Amen. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya tena. Uwiteka aguha umugisha, Bwana akupe baraka kandi akugirire na neza. tena akutende wema. Amazina bayavuze ni Majina Christine wameyatamka ni Christine Uwimbabazi, Uwimbabazi. turutse mu gihugu cy'u Nimetokea Rwanda, nchini Rwanda, nuye mu mujyi wa Kigali. naishi mjini Kigali. Ndashima Imana Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ko nageze muri iki gihugu cya Kenya. nimeweza kufika katika nchini hii Kenya. Ntabwo yari umugambi wanjye, Si kuwa mpango wangu, ahubwo ni umugambi w'Uwiteka. bali ni mpango wake Bwana. Ntabwo biba byoroshye Si jambo la kawaida kwambuka imipaka itatu, kuvuka mipaka mitatu, ariko byarabaye. lakini viliweza kutokea na kufanyika. Ndashima Imana ko nasanze muri amahoro. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuwapata ama mkuwakuta mkiwa salama. Papa ye yazaga mu Rwanda, Baba wakati wa kuja Rwanda naramubazaga ngo mbese itorero rimeze gute muri Kenya. nilikuwa nikimuuliza habari la kanisa liko vipi nchini Kenya, kuko numvaga nkeneye kumenya itorero ryo muri Kenya uko rimeze, kwa kuwa nilikuwa najihisi kusikia namna inavyoendelea kanisa la nchini Kenya. ariko ndashima Imana ko nababonye, Na ni asante kwa leo niliweza kuwaona, kandi ndashima Imana ku rugero mugezeho. na nashukuru Mungu kiwango ama hatua mliyofika. Numvaga
itorero bitewe n'igihe rimaze muri bato. Nilikuwa nasikia kwamba namna ambavyo mmekawia mkiwa mmeanza mkiwa bado wadogo, ariko ndashima Imana aho mugeze. Nashukuru Mwenyezi Mungu sehemu mlipofika, kandi ndashima Imana ko mwemera kwiga, na ni asante kwamba mnakubali kujifunza. Ejo nari ndimo nganira na Keza. Jana nilikuwa nikizungumza na Feza na Raisa, pamoja na Laisa. Ndababwira ngo ntimupfushe ubusa umubyeyi. Nikasema musiweze kupotezea mzazi wenu, kuko twebwe mu Rwanda twari tumufite, kwa kuwa sisi nchini Rwanda tulikuwa naye, ariko akajya tubwira ngo igihe kizagera ntimumbone, na alikuwa akituahidi kipindi kinakuja endapo mkose kuniona. Twa tukabifata nk'ibisanzwe, sisi tunachukulia kwamba ni jambo la kawaida, ariko igihe cyarageze, lakini wakati iliweza kufika, aragenda, akaweza kuondoka. Ubu tumubona ari nk'umushitsi. Kwa sasa tunamuona nchini Rwanda akiwa mgeni kwetu. Hari igihe ngira ibibazo, kuna kipindi nakutwa na matatizo, nkavuga ngo ubu yaba hari mba ngiye kubimubaza, na nasema kwamba ingelikuwa leo yupo ningeenda kumuuliza. Nkiyaranje nkabwira Mwuka Wera ngo ni wowe usigaye, najitahidi kumwambia Roho Mtakatifu wa Bwana, wewe ndiye uliyebaki kwenye maisha yangu. Ndio papa yari bunsobanurire ngo ino mbwire, yale babangu wa kiroho angeweza kunitafsiria, njoo ukaniambie, ariko birangira mbonye ibisubizo, na inaishia mwisho wake kuwa nimepata majibu. Namwe ntimumupfushe ubusa, nanyi pia msimpotezee bure, kuko magaza hera urusengero, kwa kuwa nimesimama patakatifu pa kanisa. Ni igihe gito mumufite, ni kipindi kifupi mkiwa naye. Ibyo babwira mubibyaza umusaruro, yale ambayo anawaambia mnazalishe faida kweli. Mutazamera nkatwe, msije mkageuka kuwa kama sisi. Bimwe twabifataga nk'ibisanzwe, baadhi ya vitu tulikuwa tunachukulia kama simple kawaida, ariko ubu turimo kumwifuza, lakini kwa leo tunamtamani arudi katikati yetu. Imana ibahe umugisha kubyumva. Mungu awabariki kuvisikia. Nzagaruka hano yaragiye, nitarudi mahali hapa akiwa yeye tayari ashaondoka. Haleluya, haleluya. Kandi nubwo ndahanuye, na hapo tena tayari nishatabili. Sibyora, si ni kweli jameni? Reka dusome ijambo ry'Imana. Hata tusome neno la Mungu. Dusome mu gitabo cha Danieli. Tusome kwenye kitabu cha Daniel. Turasoma ibice byaho bitatu. Tutasoma sura yake ya 3. Turahera ku murongo wa 16. Tutaanzia kwenye mstari wa 16. Tugeze ku murongo wa 18. Tufikie kwenye mstari wa 18. Twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Tusikie kile Bwana anachozungumza nasi. Danieli, kitabu cha Daniel, ibice 3, mlango ni wa 3, murongo wa 16. Tuanze kwenye mstari wa 16 kugeza ku wa 18 na kufikia kwenye mstari wa 18. Tusome katika jina la Yesu. Sadraka na Meshaki na Abednego. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego basubiza umwami bati, wakajibu mfalme kusema, Nebukadneza, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Hakuna sababu ya kukujibu neno hili. Niba ari byo, na kama hivyo ni kweli, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mungu wetu tunayemtumikia na uwezo wa kutuokoa katika tanuru la moto, kandi zadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, na atatuponya mkono wako mkuu. Ariko naho itadukiza, hata asipotuokoa, Nyagasani umenye ko tutari bukorera imana zawe. Mkuu ujue kwamba tutatumikia ufarume wako ama miungu yako, kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze, na kusujudu sanamu ya dhahabu uliyoitengeneza. Amena. Amen. Amena. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ntaratangira kubwiriza, na kabla nianze kuhubiri, ndagira ngo sabe madamu wa secretary aze yicare hariya ku ntebe iri ruhande. Ningependa madamu secretary akae upande wake mume wake. Jo mbivuze nk'umuhanuzi. Hayo nimeyazungumza kama nabii wa Mungu. Ntago mbivuze nka Christine. Hayo sijazungumza kama Christine. Ari jambo muri Biblia. Kuna neno ndani ya Biblia rivuga ngo Imana yafatanyije ntihakagira ugitandukanye. Kile ambacho Mungu ameunganisha asiwepo kukitenganisha tena. Haleluya. Haleluya. Ibyo ngibyo nkoze mu isi y'umwuka hari icyo bivuze. Hayo nimeyafanya ulimwengu wa kiroho, kuna maana yake. Mwicaranya aho ngaho, mnapokaa kwa pamoja mahali hapo, hari icyo umwuka aratangira kurema muri kuna kile cha roho wa Bwana ataanza kukitengeneza. Haleluya. Haleluya. Reka tujye mu ijambo. Hata tuingie katika neno la Mungu. Dusomye ijambo ry'Imana. Tumeweza kulisoma neno la Bwana. Ntabwo ndi bujye mu mateka, sitaingia katika historia, ariko nje kuvuga kuri aba bahungu batatu
batatu. nitaenda kuhusia katika hama vijana watatu. Hanyuma umutwe w'ijambo Na kichwa cha maneno haya uravuga ngo guhamya Imana mu gihe cyose uhagazemo. yani kinasema kushuhudia Bwana nyakati zote ambazo unazo. Nta mupaka uhari, Hakuna mpango uliyekuwepo nta n'igihe gihari, na hakuna kipindi au majira yaliyokuwepo, ahubwo ibihe byose bali nyakati zote ugomba guhamya Imana. unafaa kumshuhudia Bwana. Ntabwo Imana uyihamya mu bihe byiza Mungu amshuhudie katika nyakati nzuri, ngo ibihe bibi nibiza uceceke. na nyakati mbaya zikitokea ukapate kunyamaza. Naguhamya Imana wambaye, Haushuhudii Mungu ukiwa umevaa, ngo imyenda nibura wicecekere. kwamba mavazi yakikosekana kwako unyamaze. Naguhamya Imana wariye, Haushuhudii Mungu ukiwa umekula, ngo inzara nikurya uceceke. kwamba njaa ukiwa nayo unyamaze. Igihe cyose uhagazemo Kipindi chote ukiwa nacho, hamya Imana, shuhudia Mungu wako, nayo izaguhamiriza. naye pia atakushuhudia. Ijambo riravuga Neno linasema ngo umuntu uzatinya kumpamya yeyote ataogopa kunishuhudia amaso y'abantu, mbele ya macho ya watu, nanjye nzatinya kumuhamya nami sitasubutu kumshuhudia imbere ya Data n'abamarayika be. mbele ya Baba yangu na malaika zake. Igihe uhamije Imana Kipindi umeshuhudia Mungu mu bihe urimo, nyakati ulizo nazo, cyane iyo bikugoye, kipindi ambapo ni ngumu kwako, ntabwo Imana igira isoni zo kuguhamiriza. Mungu hatakuwa na haya ya kushuhudia. Haleluya. Haleluya. Sadraka, Meshaki na Abedinego, Shadraka, Meshaki na Abednego, igihe bari barimo wakati waliokuwa nao n'igihugu bari barimo, na hata nchi waliokuwa ndani yake, bashoboraga guceceka. walikuwa na uwezo wa kunyamaza. Bari bari mu gihugu kitari ikiwabo, Walikuwa katika nchi ya kigeni ambayo sio yao, icyo gihugu na nchi hiyo ntabwo cyizeraga Imana ya Isiraheli, haikuwa ikiamini Mungu wa Israeli, cyizeraga ibigirwamana. ilikuwa ikiamini nchi hiyo miungu peke yake, Icyo gihugu na nchi hiyo cyakoreragamo izindi mbaraga, ilikuwa ikitumikiwa na maroho ya nguvu zingine. hari harimo abakonikoni, Ilikuwepo watu wa kichawi, harimo abashwezi, ilikuwa na watu wa kiganga, hari harimo abacuraguzi, hata watu pia kufanya vitu vya hari uganga na harimo uchawi. abanyabwenge, Kulikuwa na watu wenye akili, ariko bafite ubwenge lakini wanazo akili butari ubw'Uwiteka. ambayo sio akili zake Mungu. Babandi bakoresha amaji Wale ambao wanatumia magic bari bibereye mu gihugu cy'i Babuloni, walikuwa katika nchi ya Babuloni, basengaga ibigirwamana walikuwa bitandukanye. wakiabudu miungu zilizo tofauti. Ntabwo Imana ya Isiraheli bari bayizi. Mungu wa Israeli hawakuwa wanamjua. Abasore Vijana bageze mu gihugu walipofika kwenye nchi bari abanyagano, walikuwa ni mateka, nta nubwo bagiye gushaka na ubuzima, hawakwenda katika nchi hiyo kutafuta maisha, ariko barahagarara lakini wakasimama baravuga ngo naho na wakasema hata kama turi mu gihugu kitari tuko ikiwacu, katika nchi ambayo si ya kwetu, baravuga ngo na nubwo wakasema hata kama Imana yacu itazwi, Mungu wetu hajulikani, baravuga ngo na nubwo wakasema hata kama tudafite ubuyobozi, hatuna uongozi, baravuga ngo na nubwo wakasema hata kama hatujulikani, baravuga ngo nubwo turi imfungwa, wakasema hata kama sisi ni mateka tukaba twarazanywe na nk'abanyagano, tukawa tumeletwa kama mateka, baravuga ngo tugomba kubahisha Imana yacu, wakasema tunafaa kushuhudia na kuheshimisha Mungu wetu, na barahagarara wakasimama baravuga ngo Uwiteka niwe ukwiriye kubahwa. na wakasema Bwana wa mbinguni ndiye anastahili kuheshimiwa. Ntabwo ndi bujye mu mateka Mimi sipiti katika historia y'uburyo umwami yarose inzozi, ya namna mfalme aliota ndoto, nta nubwo ndi bujye mu mateka sitaingia kwenye historia y'uburyo Daniyeli na bagenzi be bagambiriye namna Danieli na wenzake walivyokusudia kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. kuto kujichafua na chakula cha ufalme. Ibyo ni inkuru ndende, Hizo ni safari ndefu, ariko ndashaka lakini nahitaji ngo umenye ko ugomba guhamya Imana. ukatambua unafaa kumshuhudia Mungu. Ubuzima urimo bwose, Maisha ulio nayo yote, ushaka uba umukene, ikiwa wewe ni maskini ushaka uba na urwaye, ikiwa wewe ni mgonjwa, ibyo ntacyo bivuze. hayo hayana maana yoyote. Hamya Imana. Si kwamba Mungu, Kanseri iri kukurya, kansa inapokuwa vuga uchumi ko kwako, Uwiteka akomeye. Bwana sema ni mkuu kwako. Ubukene bubaye bwinshi, Umaskini ukiwa mwingi vuga ko kwako, Uwiteka akomeye. sema Mungu ni mkuu juu ya maisha yangu. Wambaye ubusa, Ukiwa umevaa uchi, uvuga ko Uwiteka akomeye. zungumza kwamba Bwana ni mkuu juu ya maisha yangu. Umuntu umwe yigeze kumbaza Mmoja sasa kuniuliza ngo ndashaka ko Christine ari wowe unsobanurira
iki kibazo. Nahitaji Christine wewe mwenyewe ukanieleze kuhusu shida yangu. Aravuga ngo abandi muceceke. Na akasema watu wengine mnyamanze. Kubera icyo bavuga butumwa. Kwa nini wahubiri mujye imbere mukabesha abantu, mnaenda mbele na kudanganya watu, mukavuga ibyo Imana itabakoreye, na mnasema yale ambayo Mungu hakuwatendea? Ndamubaza nese kubera iki? Na nikasema hivi ni kwa nini? Arambwira ngo iyo mugiye imbere y'abantu, Akasema endapo mkienda mbele ya watu mukavuga ko Imana itanga inzu kandi murara hanze, na mnasema Mungu ni anatoa nyumba na mnalala nje, ntabwo muba muri kwibeshera, si mnakuwa ni nyinyi ni waongo, mnamwogopea Mungu? Arambwira ngo mbese ye, Akaniambia hivi, iyo mugiye imbere y'abantu, mnapoenda mbele ya watu mukavuga ko Imana igabura kandi mwaburaye, na mseme Mungu ni mtoa chakula na mmelala njaa, mudakora icyaha mubeshera Imana, si mnakuwa mmefanya dhambi mkimwogopea Mungu? ndahagarara ndamubwira, Nikasimama na nikamwambia, ntabwo Imana tuyivuga tuyirebera mu byo yadukoreye, Mungu hatumuonei katika aliyotutendea. ahubwo waburaye, Ikiwa umelala njaa yitwa Uwiteka, bado anaitwa Bwana, kandi nubwo waburaye, na hata kama umelala njaa ntabwo ibuza abo yagaburiye, hawezi kukosesha aliyewalisha. barimo kurya Kuna watu wanaokula bagasigaza, na pia wanasaza chakula abo chao, barayiha icyubahiro. hawa wanamtukuza, wanamwinulia utukufu. Ntabwo Imana tuyirebera mu myambaro, Mungu hatumuonei katika mavazi, ahubwo yakwambitse, bali akiwa amekuvalisha yitwa Imana, bado anaitwa Bwana, atanakwambitse, na ikiwa hajakuvika yitwa Uwiteka, anaitwa Mungu, bado ntabwo ahinduka. bado habadiliki. Uwiteka Bwana ni Uwiteka, yeye ni Bwana, yatanze abana, ametoa bila kutoa yitwa watoto, Uwiteka, anaitwa Bwana n'abana, bila watoto, yitwa Uwiteka. bado yeye ni Bwana. Twubatse urusengero, Tulijenga kanisa, yitwa Uwiteka. anaitwa Bwana, Twakodesheje tukiwa tumekodisha muri ibi bitaka, katika mavumbi kama haya, yitwa Uwiteka. bado anaitwa Mungu. Ubundi nje mu buzima bwanjye Pengine mimi kwenye maisha yangu nanga ivumbi, mimi nachukia vumbi kweli. narivukiyemo, Mimi nilizaliwa katika mavumbi, ndikuriramo, nikakulia makuzi ya ariko mavumbi, ubu ndarya. lakini kwa sasa nalichukia Ubu ngubu kweli. ntatuye kuri kaburimbo, Nisipoishi maeneo ya rami, ntabwo byavamo. mimi sitakubali kweli. Iki gahunda ni mu murwa hagati, Mpango ni kwenye mji katikati, nta no mu nkengero, hakuna pembezoni mwa mji nta hapa, bintu byo muri towa, hakuna vitu vya toa, ni mu mujyi, ni ndani ya mji katikati, Nyarugenge, Nyarugenge muri Kigali. kule Kigali. Ubwo naha ni Nairobi, Na hapa ni Nairobi, hapana mu nkengero, hapana, sio pembezoni mwa mji, no, hapana. ariko Uwiteka, Lakini ewe Bwana, iyo mwizera ukiwa unamwamini ukamuhamya, na unamshuhudia, nawe araguhamya, naye anakushuhudia, ntabwo bipfa kuza gutyo gusa, havikuji namna hiyo peke yake, bisaba kwiyemeza inahitaji kujiaminisha mu banyamahanga, katika watu wa kigeni, ugahamya na Uwiteka, unashuhudia mu Bwana basambanyi katika wazinzi, ugahamya Uwiteka, unamshuhudia Bwana wambaye ubusa ukiwa umevaa ugahamya uchi, Uwiteka. unamshuhudia bado Bwana. Namaze umwaka Nilimaliza mwaka, imyenda yanjye yose barayibye, nguo zangu zote zikiwa zimeibiwa, banyibye imyenda. Twatangiye amasengesho y'iminsi 3 ku rusengero, ziliibiwa nguo zangu tukiwa tumeanza maombi ya siku 3 ndani ya kanisa. noneho bahera ku myenda nateye ipasi nzambara muri iyo minsi 3, Wakaanzia kwenye nguo ambazo nimepiga pasi nitakazovaa kwenye siku 3 za maombi, sigarana imyenda 2 yonyine, nikabaki na nguo 2 peke yake. ikanzu imwe niyambaraga ku cyumweru kubera yari umweru, Kanzu moja nilikuwa nikiitumia Jumapili kwa sababu ni nyeupe, sigarana n'indi jipo y'umutuku n'agashati k'umukara, nikabaki na skati moja na pia na nyingine nyeusi, nkayambara ku wa gatatu, naivaa siku ya Wednesday, nkayijyana no kurepeta, hata naipeleka kwenye practice nkayijyana ya no mu kwaya, yindi mirimo, naipeleka kwenye kazi ama shughuli zingine. ariko ndavuga ngo Uwiteka, Lakini nikasema Bwana, aha niho ngiye kurebanira nawe. hapa ndipo naenda kukuona mimi na wewe. Niba Satani ashaka kureba uko nifata, Ikiwa shetani anataka kuniangalia namna nitakavyojichukulia, noneho ndahera mu gitondo, hivyo nitaanzia asubuhi. nta muntu uzajya unanga ku rusengero, Hakuna mtu wa kunitangulia kwenye kanisa. nintaha mfure, Nikirudi nyumbani nifue nguo nyanike, na nianike nguo, mu gitondo nongere nambare asubuhi nzinduke. mapema tena nivae nguo niamkie ndani ya kanisa. Ubwo buzima nabubayemo mu gihe cy'umwaka, Haya maisha nimeyaishi kipindi cha mwaka mzima, ariko Uwiteka ntiyigeze abona musuzuguza cyangwa ngo lakini mugahishe. Bwana hajawahi kuniona nikimwaibisha ama nikimdhalaulisha. Narindi kuvuga guhamya Imana, Nilikuwa nikisema kumshuhudia Bwana. ntabwo dadi yigeze abona nasibye kubwiriza kubera ko nta myenda. Dadi hajawahi kuniona nimekataa kuhubiria kwa sababu sioni nguo kwangu. Ubanza ataramenye yuko nibyo byawe. Huenda hakujua matokeo hayo yaliweza kunikuta. Ndi kuvuga
ndavuga kuki kuhamya Imana nazungumzia kushuhudia Bwana mu gihe cyose urimo, kipindi chote ama mazingira yote ulio nayo. hari abantu bagera mu bihe bikomeye, kuna watu wanafikia kwenye nyakati ngumu bakitwaza ngo inzara iri kundya, yani wanaita visa vya kusema ninahisi njaa, ntabwo ndi bujye mu materaniro, sitaingia kwenye ibada ya leo, ariko hamya Imana lakini nashuhudia Mungu mu buzima bwose urimo, maisha yote ulio nayo. ufite inzara uyihamye. Ukiwa una njaa shuhudia Bwana. aba bahungu barahagarara, Hawa vijana wakasimama baravuga ngo ntabwo twayisuzuguza, wakasema hatutamdhalaulisha Mungu wetu. igishushanyo gishyirwaho, Sanamu ikawekwa baravuga ngo nimwubarare, na wakasema msujudie. barahagarara Wakasimama banibubarara, wakiwa imara, baravuga ngo ukwiriye icyubahiro, wakasema astahilie utukufu, uwo ni Uwiteka wenyine, huyo ni Bwana aliye juu mbinguni peke yake. amavi yose Magoti yote n'ibyaremwe byose na vilivyoumbwa vyote bimupfukamire, vimsujudie Bwana. nta yindi Mana Hakuna Mungu mwingine uretse Uwiteka isipokuwa Bwana peke yake waremye ijuru n'isi. aliyeumba mbingu na nchi. Barahagarara, Na wakasimama, abandi barabareba, wengine wakawaangalia, batanga raporo, wakatoa ripoti baravuga ngo muri ba na bahungu, kusema katika wale mavijana babandi b'abanyagano, wale ambao ni watu wa mateka, ntabwo ari abanyagihugu, si wananchi wa nchi hii yetu, banze kubararira na wamekataa igishushanyo. kushuhudia sanamu yetu. Umwami arabatumira, Mfalme akawaita arababaza ngo mbese nimwe na mwabyituma? kuuliza, hivi ni nyinyi mmejituma kutokusujudia sanamu? Ni wewe wabyibwirije Ni wewe umejiamlisha kitu hicho kweli, kutubararira igishushanyo cyanyu, kutokusujudia sanamu yangu? cyangwa n'undi wagufashije Au ni mtu waguteye mwingine impuhwe? amekusaidia, amekusapoti? Ko nzi ko mutari aba hano, Mbona ninatambua nyinyi si watu wa hapa, ni watu wa kigeni, kandi itegeko ry'umwami rikaba rikomeye, na mfalme na amri la mfalme inakuwa ni kuu kweli kweli. izo mbaraga Na mwazikuye. hizo nguvu mlizo nazo mmezitoa wapi? Hari igihe duhamya Imana, Kuna kipindi tunamshuhudia Bwana, abantu bakibaza aho imbaraga tuzikuye, watu wanajiuliza ni wapi tunatoa ujasiri wa nguvu ko hizo. tuzi kuri yari mu buzima bubi, Tunajua yule anaishi kwenye mazingira maisha mabaya, ko tuzi ko bamwanze, na tunajua yule walimchukia. izo mbaraga zikura he? Hizi nguvu za ujasiri anazitoa wapi? Ariko imbaraga tuzikura kuwo twamize. Nguvu za ujasiri tunazitoa katika yule tuliyemjua. Komera Imana amashyi, Pigia Mungu wetu makofi. haleluya. Haleluya. Iri muri twe, Aliyekuwa ndani yetu, ikibitubwira kinachotuambia kitu hicho ni imirimo ni matendo ikorera muri twe. anayetendea ndani yetu. Ijambo Neno ryarambwiye liliweza kuniambia ngo abatazizezwa naryo wale hawakutaaminishwa na neno lake bazizezwa n'imirimo. wataaminishwa na matendo yake. Igihe kirageze Kipindi kimefika ngo Imana yawe igaragare, Mungu wako apate kuonekana, atari mu magambo gusa, si katika maneno peke ahubwo yake, ibikorwa. bali matendo yake. Shira amanga, Kwani kuwa imara ugaragaze Imana. na ukadhihirishe Mungu wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Barahagarara, Na wakasimama, hanyuma umwami ngo na arababwira mfalme akaweza kuambia, ngo hanyuma rero murabona ko natanze itegeko, hivi mnaona nimetoa amri, nimwongera kumva inanga n'ibindi bivuga byose mkisikia vinanda na zeze na vitu vingine vyote vya kuimbishwa mukubarara, na mkose kusujudia, ntacyo ndi bubatware, mkasujudie, sitawafanya kitu chochote. ariko nimutabikora Lakini msipofanya hivyo murapfa, mtaweza kufa, murashukunwa muri ririya tanura mtatupwa ry'umuriro. kwenye lile tanuru la moto. Ngo abahungu barahagarara, Na hao mavijana wakasimama, kuko bari bafashe kwa icyemezo. kuwa walikuwa wamechukua maamuzi. Hanyuma Na tena barangije ngo bumvishe ibyo bivuga, waliposikia vinavyopazwa kama vyombo, barongera na barihagararira, wakarudi tena kuwa imara. abantu barongera barabarega, Watu tena wakawashtaki kwa mara nyingine. hanyuma ngo ako kanya umwami azabiranywa n'uburakari, Kwa muda huo akaja na hasira nyingi mfalme, ategeka ko benyegeza itanura karindwi, na akaweza kuomba iweze kuongezwa tena moto ndani ya tanuru, kugira ngo umuriro wikube, ili moto ukapate kuongezeka, urusha uko wakaga. yani uwe zaidi ya ulivyokuwa ukiwaka. Niba bashugunyamo, Endapo akitupwa ndani yake, ntihagire n'agasatsi gasiga. siwepo hata nywele zao za kichwa kubaki. Hanyuma Na tena abahungu ngo barema, hao mavijana wakawa imara kweli. ngo barangije bashira amanga, Walipomaliza wakatokwa na uoga, aho twasomye pale ambako tumesoma ngo Saduraka na Meshake na Abedenego Shadraka, Meshaki na Abednego basubiza umwami wakamjibu huyo mfalme, ngo nta mpamvu n'imwe hakuna sababu hata moja ituma
kudusubiza iryo jambo itakayofanya tukujibu neno hilo. ngo turabizi neza, Twatambua vizuri kwamba kuko Imana yacu turayizi, kwa kuwa Mungu wetu tunamjua, ndetse turayihamiriza, hata tunamshuhudia Mungu wetu ari Imana ifite imbaraga, kwamba ni Mungu mwenye uwezo wa nguvu, ni Imana itanga urubyaro, ni Mungu anayetoa uzao, ni Imana itanga ibyo kurya, ni Mungu anayetoa chakula, ni Imana itanga icyubahiro, ni Mungu anayetoa heshima, ni Imana ikuraho inzingo, ni Mungu anayetoa mfungo ni wowote, Imana ikiza indwara, ni Mungu akuponya magonjwa aina yote, iz'abaganga bananiwe, zile ambazo madaktari walishindwa kutibu. ariko turabizi Lakini tunajua yuko niyo ibishatse kwamba yeye kwa mapenzi yake akitaka, iraceceka, yeye bado ananyamaza. niyo ibishatse Hata kwa mapenzi yake akitaka, irareka umuntu agapfa. anaruhusu mtu anakufa. Turabizi Tunatambua vizuri, niyo wakiranuka, hata ukiwa mwenye haki, turabizi ko yakureka ugapfa. tunajua atakuruhusu na ukafe. Turabizi Tunajua vizuri, kwiji kwiworera ukaburara. anakunyamazia na unalala njaa. Turabizi Tunajua kwiji kureka bakakuvuga, kwamba anaruhusu masimango anakuzungumza. ariko nubwo tubizi, Hata kama twajua hivyo, nawe itadukiza, hata asipotuokoa, twebwe turemera gupfa, tutakubali kufa. ariko nubwo turi bupfe, Hata kama tutakufa, ntabwo turi bwubarare, hatutasujudu hata kidogo. ahubwo tuzapfa tuyizeye, Tutakufa tukiwa tunamtumainia, tuzapfa tuyiringira, tutakufa tukimtumainia, tuzasonza tuyizere, tutakutwa na njaa bado tumwamini, tuzambara ubusa tuyizere, tutavaa uchi bado tumwamini, ababyeyi bazaduta tuyizere, wazazi watatutupa bado tumwamini, inshuti zizatwanga tuyizere. marafiki watatuchukia bado tumwamini. Icyo gishushanyo Hiyo sanamu yako ntabwo turi bugipfukame, hatutaweza kuisujudia, kuko ntabwo kivuga, kwa kuwa hakizungumzi, ntabwo cyumva, hakisikii hata kidogo, ntabwo gikora, bado hakitendi hata kidogo, ntabwo gikiza, hakiponyi hata kidogo. ariko Imana yo mu ijuru Bali huyu Mungu wetu wa mbinguni ni Imana ifite imbaraga, ni Mungu mwenye uwezo, ni Imana ikura abantu mu byaha, ni Mungu anachomoa watu kwenye ni dhambi, Imana ikura ku gisasiro, ni Mungu anatoa watu kwenye mavumbi, ni Imana yirukana ni abadayimoni, Mungu anayefukuza ni mapepo, Imana itanga umwuka wera, ni Mungu anayetoa Roho wake ni Mtakatifu, Imana itanga ubwenge, ni Mungu anayetoa akili, ni Imana itanga ubuzima, ni Mungu anayetoa uzima, ni Imana yubaka na ni ingo, Mungu anayejenga ndoa, ni Imana itanga na ni byose, Mungu anayetoa vyote. mu kiganza cyayo Katika ndani ya mkono wake harimo byose, tunavyo vyote. irivugira Anasema mwenyewe, ngipfumbatuye, yeye anapofumbua mkono wake, igipfunsi cyayo hata mkono wake iraza kwifuza ko ibibaho byose, anashibisha viumbe vyote vinavyoishi. tuyizeye Tukiwa tunamtumainia, ntacyo dukena, hakuna tunachokikosa. naho abantu Hata kama watu batureba nk'abakene, watatuangalia kama masikini, ariko dutungishije lakini benshi, tumetunza watu wengi. dukwiriye kuyihamya, Tunastahili kumshuhudia, imirimo yayo kwa kuwa matendo ni yake imirimo igaragara, ni matendo ya kuonekana. bahereye kare babivuga, Wameanzia mapema wakiongea, ariko lakini naho tutavuga, hata tusiposema, niyo naceceka, hata nikinyamaza, Imana iragaragara, Mungu anaonekana. keretse umuntu utanzi gusa, Isipokuwa mtu asiyenijua niwe utabona Imana yanjye, ndiye hatapata kuona Mungu wangu. wowe byansaba kumwibwira, Kwa huyo mtu itabidi niweze kujitambulisha. nuko Bibiliya itacyandikwa, Ni kwamba hata Biblia haiandikwi tena, ariko hajyamo n'imirongo yanjye, lakini kungewekwa kwenye Biblia hata mistari yangu. kuko mfite uburyo nabanye n'Imana bwihariye, Kuna namna ambavyo nimepata kuishi na Mungu wangu kibinafsi, butandukanye n'ubw'abandi bantu. ambaye ni watofauti na watu wengine. Imana yambereye umubyeyi, Mungu akawa mzazi kwangu, imbere inshuti, Mungu akawa rafiki kwangu. buriya niyo mpamvu ntashobora gusenga Pengine ndio sababu siwezi kuomba ngo mvuge ngo uri Imana, ngo iruta Bayali, ngo uri Imana iruta Dagoni. niseme we ni Mungu kuliko Baali ama Mungu kuliko Dagoni. Oya, Hapana, ntabwo njye ngereranya Imana yanjye. mimi sifananishi Mungu wangu. Imana yanjye irihariye, Mungu wangu ni wa kipekee, ntabwo igereranywa n'ibyo byose. hafananishwi na vitu kama hivyo. Ngiye kuyigereranya nayigereranya na papa, Mimi nikienda kumfananisha nitamfananisha kama baba, kuko niwe uremye mu ishusho ryayo. kwa kuwa yeye ndiye ameumbwa kwenye muonekano wa sura yake. Ibyo bindi byose byaremwe n'umuntu, Vitu vyote vilivyotengenezwa na mtu ntabwo dukwiriye kubigereranya hatufai n'Imana. kuvifananisha na Mungu. Nujya kugereranya Imana ujye uyigereranya n'umuntu yaremye. Ukienda kufananisha Mungu, mfananishe na mtu au binadamu aliyemuumba. Niwe wenyine yahaye ishusho Ndiye yayo. peke yake alimpa muonekano wa sura yake. Ibyo byose byakozwe n'abantu. Haya yote yalitengenezwa na watu. Uwiteka ari hejuru, Bwana yuko juu, umuhamye
wewe ni mshuhuda mu buzima urimo bwose. katika maisha. Yarambwiye ngo nta jambo na rimwe rizava mu kanwa kanjye ngo rigwe hasi. Aliniambia hakuna neno lolote litokea kinywani mwangu liweze kutupwa chini ama kuanguka chini. Papa atwigisha gusenga. Baba yetu atufundisha kuhusu kuomba. Iyo tugiye gusenga twibutsa Imana ibyo yavuze. Tunapoenda kuomba tunamkumbusha Mungu alichokisema. Iyo ngiye gusaba umugabo cyangwa urugo ndayibwira ngo wibuke ko wowe ubwawe wivugiye mu itangiriro. Ninapoenda kuomba mume mwema ama ndoa, namwambia Mungu, kumbuka ni wewe ulisema katika kitabu cha Mwanzo ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, kwamba si vyema mtu akaishi peke yake. Ikindi hari rindi wavuze ngo ikigabo cyose gifite ikigore cyane. Kingine kuna jambo lile lisema none ko nta cyanjye na jike lake. Mbona mimi sijaona dume langu? None ko ndi njyenyine? Mbona mimi leo niko peke yangu? Gute ntago ndi nshaka kuba inyuma y'ubushake bwawe. Sihitaji kuwa kinyume na mapenzi yako. Ndashaka kuba ndani mu bushake bwawe. Nahitaji kuwa ndani ya mapenzi yako. Kandi umugabo nsaba na pia mume nao itisha nagaru wa kwinezeza, si yule ambaye ni wa kujifurahisha peke yake, ahubwo ni wa kumfasha kugukore, bali ni wa kujisaidia kukutumikia Mungu. Hari ibyo navuga, kuna vitu sitasema atari uko Imana itabima, na si kwamba Mungu hakunipea, ariko bitewe n'ikiciro ndimo, lakini kulingana na kiwango nilicho nacho. Mbivuga muvuga ngo nabikuye, niyazungumze mwanze kuniuliza niyatoa wapi? Hapana, naomba mnisamehe kweli, naomba msonge mbele kidogo. Ubwo ngiye kubikora, ariko naenda kuvifanya, lakini ngiye kubasengera mwebwe kuko Uwiteka yabintegetse. naenda kuwaombea namna ambavyo Roho wa Bwana ama Mungu alivyoniamuru ni kuwaombea. Nimba sengera biratuma kora vuba kugira ngo nibindi yashize, lakini nyinyi wote mkapokea unabii wenu. Si ngombwa kongera kuri buri wese, si lazima nifikie katika kila mmoja yote. Mwanya sinawo, huyo muda sitaupata kweli, keretse bampaye umunsi wose nkirirwa, isipokuwa nipatiwe siku nzima kila mmoja niweze kumfikia. Lakini ibyo Uwiteka yamanuye bibagereho, yale ambayo Bwana Mungu ameshusha siku ya leo yawafikie kwa jina la Yesu. Raisa shishikarira gushaka Imana, Raisa sisitiza kumtafuta Mungu bado kurusha uko wayishaka, yani kuliko namna ulivyokuwa ukimtafuta Bwana. Witandukanye n'akantu kose, na ujitenganishe na kitu chochote kile katuma utagira n'ubusabane n'Imana, ambaye katasababisha usiwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Uwiteka ashaka kugukoresha ku gipimo cyo hejuru. Bwana anahitaji na anania ya kukutumikisha kiwango kilicho cha juu. Kandi ushishikarire kwiga neza, na usisitize kuzidi kusoma vizuri, kuko icyakuzanye hano si ibindi ni ukwiga. Kilichokuleta hapa si kitu kingine, ni kusoma. Ni wiga na uzasibira. Ukisoma vibaya utaweza kuhailishwa. Nibyo nyine. Ni kweli. Hallelujah. Hallelujah. Beautiful. Mama. La beautiful elekikelebo. Katika mikononi mwako Bwana. Ubwenge bwabo, akili yao, ibitekerezo byabo, hata mawazo yao, mwuka wabo na roho yao, zose bibe kuri wowe, vyote vikawe juu yao. Mwizina rya Yesu, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Wewe umusi, kutoka siku hii ya leo ntago muzongera kurota nabi, hamtarudi kupata ndoto ama kuota vibaya. Uretse ko hari igihe abantu bamwe bitiranya kurota nabi, isipokuwa kuna watu wengine wanafananisha kuota vibaya. Ni Imana ishaka kubamenyesha, na kila ambacho Mungu anahitaji kuwajulisha. Hari igihe Imana ishaka kukumenyesha ikintu. Kuna kipindi cha Mungu anahitaji kukujulisha kitu fulani. Wowe ukavuga ngo n'abadayimoni baguteye, wewe unasema kwamba ni mapepo zimeweza kukuvamia, kandi Imana ishaka kusenga. Kumbe Mungu anahitaji upate kuwa macho na ukaombe. Hari abantu Imana ikuyeho umwuka w'urupfu. Kuna watu ambao Mungu ametoa katika roho ya kifo muri iki gipande, katika pande hii. Cyumweru ntago cyari gusoza batagiye. Hii wiki haingeisha bila kuelekea hapo. Ariko Imana itanze ubuzima, lakini Mungu ametoa uzima. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Apitefo enetakile bonekazi enishate. We mubyeyi uteze igitambaro mu mutwe. We mama uliyetika kitambaa kichwani mwako. Wewe inyuma. Kura ku mutwe wawe. Gusa kichwani mwako. Shatike lebo enetakile bonevo. La pitefo enetakile. Sheti enebo. La latakile bo. La petifo.
mutandukanyije n'ibyazaga kumutwara na kutenganisha na vitu vya kuja kukupeleka vinavyokuondoa akili na pia ufahamu na kutenganisha na vitu hivyo katika jina lako Yesu Kristo. Leka umwiyereke Mungu kamuonekanie nkuko ushaka kazagukorera kama unavyohitaji aje kukutumikia. Numwagure rwose, naomba ukamuongeza na kumpanua ibi bamutega mu nzira, hivyo anavyomtega njiani mwake mbitesheje agaciro, ninavipotezea thamani zake mw'izina rya Yesu Kristo. Katika jina lako Yesu Kristo. Kora ku kaguru kawe kw'iburyo, gusa katika mkono wako wa kulia, akira gukira mw'izina rya Yesu. Napokea uponyaji katika jina lako Yesu. Akira uburinzi mw'izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Imana irinze umwana wawe, Mungu amelinda mtoto wako. Wego wowe Imana iramurinze. Mungu amelinda mtoto wako. Hari ibitero byabigiye koherezwa, kuna shambulizi zilikuwa zinaenda kutumwa, akamera nk'ahaguye igicuri, awe kama mtu wa kufa kifafa, ariko Uwiteka arabikumiriye, lakini Bwana ameweza kuyaondoa hayo. Haleluya. La pete fo eneta ikuyeho amarira ku buzima bwawe. Mungu ametoa machozi juu ya maisha yako, ahubwo iramukujije, bali amemkuza mtoto. Azagira ibimurwanya byinshi, atakuwa vitu vya kumvamia na kumshambulia vingi, ariko biragusaba kumubera maso, lakini itakubidi ukageuke kuwa macho juu ya mtoto, kandi ugomba gushishikarira kumutoza inzira, na unafaa kusisitiza kumtoza njia y'agakiza, njia ambayo ni ya wokovu. Ego ntibitangaje ko waba ukijijwe ariko umwana si jambo la kushangaza uwe umeokoka lakini mtoto awende tofauti na wewe, akazaca muri yindi nzira, apite kwenye njia nyingine. Biragusaba imbaraga nyinshi, itakubidi nguvu tena nyingi, ibimukurura ni byinshi, vinavyomvuta ni vitu vingi, ariko Uwiteka guhaye imbaraga, lakini Bwana amekuwezesha na kukupa nguvu kugira ngo umutoze inzira yo kukucamo, ili ukamfundishe njia ya kuweza kupitia. Mungu akubariki kuvisikia. Ndabakunda, ninawapenda kweli kweli, ariko muhamye Uwiteka, lakini mshuhudie Bwana mu bihe byose murimo, katika nyakati zote mlizo nazo. Shalom. Shalom.